زیاتر سر ویلوت که تایبەتی جی پەیوەندیên ئەوروپا گەل ترکیە و رووسێک و مژارên گەل لە گرنگن دێ پێم بەحەزکردن یعنی گەل هەندێک مژارەدن ئەمێ بەحەز بکەین وێ بەڕێز فەهدەدین ئینجا جێگرێ سەرۆکی پارتە پێشەڕۆژی ئیستانبولی پڕیاسکۆی پێت گەلمەدا بە بەڕێز فەهدەدین ئەفدەمەیە باش تایبەتیشیش بووی ترکیە چ ڕێکێدایە ئەت پەیوەندیên گەل یەکەتی ئەوروپای پشتی گوتوبێژن ناڤە گوپیتکە دوو ڕۆژی یەکەتی ئەوروپایە چ تێ چاوەڕێکردن بله gelek spas dikim bi rastî tabî têkiliyên Yekîtiya Ewropayê yê Tirkiyeyê têkiliyên insanên ku gelek dîrokeke wê dûr û dirêj heye ji ber wê yekê meriv ji rojên derbasbûyî yanî paşerojî dikare pêşerojî texmîn bike xwe çawa bikin li ser vê ekranê jî min anî ziman da ku têkiliyên Yekîtiya Ewropayê û Duvalên Ewropayê û Tirkiye heta Amerîkayê têkiliyên wîsan ku yanî her du alî jî bi rastî ji dil hevra wisa dilxwaz nînin ama bê hev jî nikarin bikin ji ber wê yekê heta ji destê wan tê gava dawiyê hev diguvêjin ama gava ku hate asta ku ben biqete çaxî jî sis dikin van roja jî em tiştekî wisa reş wisa bînin hem ji aliyê Tirkiyeyê ve hem ji aliyê Yekîtiya Ewropayê ve ew têkiliyên ragirtî rakêşî hinekî sis bûne yani va tiştekî sürpriz jî nîne yani min texmîn dikir her wiha dibe ewra her Tirkiye hem Tirkiye hem ji Yekîtiya Ewropayê hê nehatiye wê astî ku serê xwe bê hev meseleyê bimeşînin yani meseleyê bimeşînin muhtacî hevin ihtiyat heye ji ku Tirkiye tiştek ji aliyê Yekîtiya Ewropayê jî pê xwastin her tim heta nîqaba dawiyê pê gerim oka digerin ya pêk naxwaze wê ama xudayê ku êdî ben dibiqete û şewçî hêdî hêdî paş da gav dibêje van yan hemiyan da yani kin di Qibrîsê da di roj hilata behra Spî da û gelek mijarên din da wana hem bînin heta pêş çaxî yani مجاراش هەمیە گرنگتر ji bo Yekîtiya Ewropayê ku wedke peywendiyê wê berdewam gel Tirkiye mijara penaber ye girêbestekek nêvbeyne her du aliyan da taybetî jî ku rêgirî bêkirin ji aliyê Tirkiye ve penaber derbasê welatên Yekîtiya Ewropayê nebin û ya berdewam ji heta 2024 başa rastî ji Yekîtiya Ewropa çavdêriya jiyana penaberatgeka çawal Tirkiye derbaskin yani jiyaneke asayî derbaskin yan jî divê pêdaçûnek divê girêbestê dabe çekê ملیارات دلار ji girêdayî vê girêbestê tên xerckirin ji bo Tirkiye berjandiya Tirkiye de divê ji bo penaberan bê xerckirin tiştekî wisa heye tabii yani Yekîtiya Ewropayê hinek mûçe veqetandiye ji bo penaberên ji Sûriyeyê ku hatine Tirkiyeyê rastî yani Yekîtiya Ewropayê da ya ku herî giring ji bo Yekîtiya Ewropayê ew e ku penaber nebin bela serê wê yani ew wî dixwaze wekî dinê di Tirkiyeyê de rewşa wan çawan e çawa derbas dikin barê wan çi aliye Tirkiyeyê çawa wan re serederî bike zêde pêra eleqedar nabe Tirkiye jî dixwaze hetanî dawiyê ku ji van hebûna penaberan îstîfade bike yani alîkariya dereke ji xwe re bikişîne serxwe da alîkariyê ji wan bistîne divira da tabî nakûkî heye Türkiye zêde dixwaze Yekîtiya Ewropayê jî hene tiştan tabî bi ser gotuna Tirkiyeyê pêk nayîne ev mesela tabî her alî xwe re dixwaze bercevendiyê xwe bike wek enstrûmanekî kes li halê penaberan nabîne zivistanan da berfû bageran da di çi halî da dijîn çi jiyaneke çawa dimeşînin zêde wisa li ser wanîne di çi astenga sosyolojîk û siyasî de hene mesela nijadperest hene Tirkiye hene aliyê nijadperest gelek cara zextên li ser penaberên Sûriye bikin çavnebariyê li wan dikin gelek tiştên nexweş jî çê dibin dîsa jî yani barekî giran e welatê ku di alî aboriyê de alî sosyolojiyê de alî siyasî de gerek pirsgirêkê wê hene lê dîsa jî nêzîkî 4-5 milyon penaber distirîne ew jî tiştekî gerek raçe belê taybetî gela cara penaber weke karteka fişar ji aliyê Tirkiye ve tên karanîn beramberî Yekîtiya Ewropayê her tiştekê Tirkiye vê navçeyê da rêpêtê dan ji aliyê Ewropayê ve lê ser mesela endambûn û ne endambûna Tirkiye nava Yekîtiyê da
اویا گرنگه جبوی ترکیه باشه اتکاره ویجی بکار بینه به اندامیان جی یعنی وکم بیجن کردی دا مستحیل ترکیه ویجاره بسر که وکه اندامون چکه بنرد داد یکتی اروپایی وکم کردی داد بیجین سری نعیشت نهوجه چی درسو کنه دوی رگیرین تمام روی که بینه گردن که نبه به اندام دکو او سری ایشیا بونه چه به خودی که گوتونا جناب تک چاک تویجی اندامونا ترکیه بو یکیتی اروپایی اکا که نمستحیل بجی لی هم بیجه نممکنه یعنی دبه روژه که ترکیه به اندام یکیتی اروپایی اما دوان شرط و مرجع حاضر دا هم دبینین اوه تشتی که ممکن نینه هر دو آلیجی براستی یعنی یا من هر دو آلیجی نخواست نه یکیتی اروپایی دخوازه نه جی ترکیه دخوازه ترکیه فکارا دکه که هنک پرسکریکی ترکیه هنه وقت پرسکریکا کردی وقت پرسکریکا علویان وقت پرسکریکا نه مسلمانان کلک پرسکریک هنه که به اندام یکیتی اروپایی لازمه گوری یاساین اروپایی وان مسئله حل بکه اوانا تابی جی ترکیه را زیده و ساتش نه اصاب خواشی و خیره پیشوازی لیوار نکرن اینه ام وید زانن یکیتی اروپایی جی ولاتا کی سرانسر مسلمان نزدیک 8 میلیونی ولاتا کی مسلمان به اندام داد ناوند اروپایی دا گرانیه که سال چی به اوجی زیده و سال ناپذیرنه قبول نکنه اگر امروز اشتهان جرا راست خبر داره لیتی سا پیمانک نابروان ده هیه ریچ و ریبازک دانیه پیشه ترکیه ده که توانا پیک بینی تبی اندام یکیتی اروپایی ام بیجن لسر کاغذ گوری گوتنا بتفکی ترکیه به روژگی به اندام یکیتی اروپایی لی او روژ نه روژ نجی سبه نجی دوسته کارتی مینان پنابران کارتی که مینا پنابران دیگه مسئله دا بکار آنین اولو سر یکیتی اروپایی زختان بکه اروپا جی بیجه هنده پنابر دستی ترکیه دن اینگه سینو را بکه سر مدا بشنه از وینی بکنه اندام افجی تابعی همه بیجه مستحیله بقولی بودنا جنابته گلک یعنی اف دانایی گلک آبر کشنه اما صاحیدی صافی نابر صافی نابر بو چونا و بتایبتی جل سروی لود که چیه کو یعنی تیک روزدا پیوندین گل ترکیش دیده به بحث کردن یعنی گل انقره و دی یعنی بجین وقتا دما فراوینی دی یه ترکیه پیوندین ترکیه بین بحث کردن دما خارناشیوی دی پیوندین گل موسکو و روسیه بین بحث کردن هین بینن دی پیامه که کتی اروپای بریا بحث کردنا گوپیت که کت گل ولادیمیر پوتین پریا اردوغان بگهین روسیه بگهین پوتین یعنی جی تشتکی وصا یعنی ماسترش به مسئله پیوندین بین هر دو آدم گل خرابن yani peyvendiyên navbeyna yekîtiya Ewropayê Rûsyayê hinekî yani tirşviye hedî wisa mîna ekmîne di behra reşta jî medît ku Rûsyayê got min agir berdiya keştiya golebaran kiriye keştiya Ingilistanê evana tabi hine tiştine balkêşin ama divê lûtkeyê da peyam ser aliyekî bi aliyekî din va şandin به یا نه به براستی مریم نکارت شکل بیجه لی به گمان تکیلی ترکیه یکیتی اروپایی تکیلی ترکیه روسیه ده هر دو آلیا جهاز به علاقه نین محقق کی وان را تکیلیه که یعنی مینانی کبری دومینوه تو کبری کی هل وشینی همی هل دوشت یکی راستی یه نجی پیتینه راست کردن دا جبر یکی از یعنی نکارم بناو بکم فلان مسئله جی لطکه در که یه فلان به آخافتن اما ببینه به پیامین سر آلیا و هر ورن اما هنه جراجی مرف دکاره وینی پیشه که حوجه نینه که مرف پیام خود به آلیه کی دنی به نافچینه کی به نافچیتیه کی بشینه راست داره بشینه یکی اروپایی دکاره پیام آخر راست ترکیه رژ به روسیه رژی بشینه یعنی که به ایماجه پیگیری یا گلک ترکیه نزدیکی کتی اروپایی کم مجارا پنابران ابتایبتیجی پنابرین سوریه دستکی گلک دریج دستیوردان گلک زیدین انقره نوا سوریه ده هنه پرزگری که آلوزی داگیر کردن آخه یعنی به حق کشتنا سویلان حتی نکجیا بردامه هین بین وجاره کتی اروپایی یعنی او 27 ولات که هشیاریه که تند بدنه ترکیه گریدای چاره سریا سیاسی نوا سوریه دایان برجامدی زیده ترن ململانه
Yani ya rast yekîtiya Avrupayê ne yekîtiya berê ye. Yani yekîtiya 5-6 sal awtir jî ne ew hêza wê ye ku wisa tê pêşbînî kirin ew hêza biriya min nemaye. Yani yekîtiya Avrupayê da di nav xwe de hinekî ew sîstema xwe nedane rûniştandin da. Dengekî xurt jê dernayê çawa ku ew prensîbên ku ji dünyayê re dibêjin azadî, mafê mirovan, neguhartina welatan, dijberiya îşgal û dagirkirina welatan evana hemû prensîbên yekîtiya Avrupayê ne û di zihniyeta Avrupayê lêbelê îro Awropa wek hêzeke xurt, wek hêzeke yekgirtû li pişt van prensîban nasekine. Gelek zulm û zelalet li ber devê Awropayê, li ber sînorê Awropayê tê nekirin da Awropa xura tenê lê temaşe dike. Ez tu hêvî yani nebêjim ku tu hêviyê lê wisa hêviyeke mezin bi Awropayê ve girê nadim ku mesela Sûriyeyê de di rewşa Sûriyeyê de giraniyeke wê hebe. Yani ew cot standardiya Awropayê ji ku navdar e. Dewra di Sûriyeyê de eva 11 sal e. Ew xûna ku herikî, ew kuştî ku çêbûn, ew penaberîn, ew mesela Daişî, ew Kobanî, evana hemî ku hata hat nekirin da me yekîtiya Awropayê wisa bi hebûneke dijwar xurt nedît. Yani tenê çend peyaman wezifa xwe li ser serê xwe borandin. Yani bi texmîna min giraniyeke yekîtiya Awropayê îro nemaye. Ama eva tiştekî derbasî ye yan hema ev ber hêdî yarekiran ez ew nizanim. Dewra yekîtiya Awropayê ne yekîtiya 5 sal 10 sal awtir ev tişta ku bûta li ser masê giraniya xwe nîşan dida û mesele ev ser dikirin. Hêviya min ji Amerîka û Rûsyayê her du alî ne bikin. Dikarin mesela Türkiye'yi jî kepina Türkiye'yi Kobanî jî devdorê Efrînê jî dikarin wê jî ew her du welat hel bikin lêbelê ji yekîtiya Awropayê gereke zêde meriv hîvîdar nebe. رئیس فهدالدین اینجا جگری سروکی پارتا پیشروج استانبول پریاسکایپین گلمادا بون زور سپاس بو Spas dikim mala ava. هر بجی